meku mate gite kia DP kia neanwo aramera kirai muri uza roho zenyu you sold your souls arauga na gite kiu mundu ucio moigatire ati moigatire mundu wari mucagure ni andu DP wari mucagure ni andu mukirehe robot you need to do your part. Yes. Katu ka groom do ega. Ndo ti woge kwenjire. Ndanyijiro ne nyabura. Ti woge kwenjire. Ndanyijiro ne nyabura hari acarina. Ne akohotithitio kahota guingira ko oka groom. Gatheuka. Okahiana clean. You know your first expression. Yes. Your facial expression. Yes. Ne kuonanagia we modo tidy kana modo untidy. Yes. When you're so unkept. Yes. Hata kwenye tuoni is unkept. Yes. Hata kwa kitanda yako ni unkept. Mugeciria guothe kuhana uguo. Hata kanaite wanu ni unkept. Yes. Ni kanaite wana ama naite 6. Ni kanaite 1. So I think today you're looking amazing. Oh, thank you. I am so proud to be associated with you today. Thank you very much. Stacy, hata wewe haya utaiba kidogo ama nguo itapotea. Dakika 2 haraka waone nywele. Acha tu ipotee. Lakini tuone hata dress na samba. Chaibe kesho. Urudisha the same. Baya tu kuna mtu atakuona. Ageiba hiyo time alikuwa anaharibu content network. T-shirt tu ndio utakamua. Jianje keke. Good morning. Good to see you. Now to you. Ne auntie orageithika. Tata, good morning. Good morning. Good morning, uncle. Good morning. You slept well? I did. I thank God. You slept home? Yes, of course. Oh, the network looks like you didn't sleep home. Weekdays is home. Oh, yes. Weekend is when we are pale after pale. Yes, 1 2 1 2. A very good morning. Yes. Karibu sana. Thank you. Ona CEO wakoria OJ arauga ona kene candidate ya irathimo cia Ngai. Nyaroka. Etagwo Kero. Kero, karibu sana. Ni candidate ya irathimo cia Ngai. Wena dasi weekend. Karibuni, we are ready for the show. Yes. Ready. Good to see you this morning. Thank you. There's something I have also noticed about you. Oh my God. Oh my. Oh my. You know something I've noticed for just a few days? Yes. You are glowing. You look very, very, very glowing. You look, what can I put it? Unakaa mtu ako na amani. Promax. Yeah, Promax. No, square root. Ni God. Yaani una glow, nikwambie. Imagine God. Nikwambie kitu. Una glow hadi ile. Hata sija retouch nywele. Una glow hadi smile yako is so natural. Inanivutia. Okay, bottom line, una glow. Ni God. Yeah? Ni God manzi. Unakaa fiti. Ni God. Unakaa tu mtu akona amani ya Yesu. Menu sana. Ni God. Niko na Yesu. Ni Ngai. Naona kawe mukenu. We mukenu no gathe ukagithithi kaundu kega. Asa na nduratugia. Ona netu akiora we mundu mwega we na Ngai muingi muno. Hakuna kata hiyo kitu. We ona nduranyuguta thimu. It is a Holy Week. We are in that mood. Ni glow. My fellow Catholics. Yes. Tukigera thini wa bills. Rosho ni Ash Wednesday. Wito Our Lady of Rosary Catholic Church. Mwana ucio wangai ndiraigua wi mwega muno. Hallelujah. Dokarire. Wegirie maithori. We are starting tomorrow. Tomorrow is for Lent. First time I think in 3 decades. Yes. Tugutwarana tukajereria Lent na aria magekaga fasting akana Ramadan. Turajia nao. Or Ruchu Wednesday. Yakekete uguo in the 90s or 80s or 70s. Wow. Na rĩu maybe gacokerwo in 2050 or something. Kuringana na rewa na moon na whatever. Uria iraumira. So we are kicking for the Muslims and us for the Christians. Yes. That is historic. Iyo ni historic. Tomorrow. Tutire twarana hapa kwa hapa. So ithuĩ tũranjĩrĩria the 18th of February na tukarikia the 5th of April. Na rũciũ nĩ tũgathiĩ mitha kũrĩa Our Lady of Rosary Catholic Church. Yes. Nikĩũĩ kanitha ici ingĩ mass ciao ihiana atĩa. Niĩ ngaroka yakwa 6:45 AM. nguĩte ndirieni wakwa. Na andũ arĩa othe manjĩgie tũthi kũrĩa nĩ ũndũ wa mũhu. Nĩ gũgakorwo na mass ĩngĩ ya midday thaa 7. Nĩ gũgakorwo na evening mass ya thenashara. Rĩu maũndũ mahiana ũguo. Na gũkĩrĩ na pare na kũngĩ tũgĩthomaga nĩ kũrĩ Karũra na Huruma acio nĩ matangathĩirwo. So all the best. We are on tomorrow. Yes. It is a Holy Week. We got to get closer to God. Amen. Ate tokanie fresh.
tukania mwiri uyu nduri na authority ya kunjatha we mwiri uyu na kwenda kwaguo no nguime ikeno na nguime irio nigetha nake Ngai agakora ndi mutheru na mundu hotaga kuima mwiri uyu irio na raha ni mundu ungihota kwiyatha amen na tuima fresh tuonie fresh nduri na authority of us of me over your spirit man riu ni ithu haha na Ngai favor ni itu tutirakua na wiguaga Ngai u haha kwa haha tutirakua tutiguthina tutirakua how many days ukuhota gwika it is important uambetia umenyeru we bara ciaku you fight on your knees there you are you fight your battles on your knees 40 days riu kabagara ri tukitikire nakio haha netoko tukiruma twina Stacy utahutia ikidogo Idwe turauga mutu no kabagara kaimati ade marathi 6 to 6 aria guguthingana na uria we mugwathana na Ngai waku no rio kuigua roho agikwira riu ukahutia kaimati to shafashi mukorogo ngima ya kabagara aria menginya Qatar, Dubai, Saudi, Seychelles, USA waigera Canada, Australia turauga ni kabagara ndukinengere namba cia thimu cia Top Care no Top Care Lands Kenya kwanza onyita ofisi cio makoragwo haria Greek Towers haria Ruiru waingira gukora floor yothe yoetwo ni Top Care Lands Kenya kana haria Roy Plaza namba ya thimu ya Top Care Lands Kenya ni 0719 111 0719 111 nigetha wigwatire mugunda handu hega na thogora mwega na kambuni itikite mundu arauga I'm ready with us all right so all the best namba ya thimu ya Top Care ni 0719 111 No, they are shy. Oh, yes. Good. Gweciria mugethie lentire na mukiambia kwihingari kwenyerekia nigetha rumo takoraniria na Ngai ndugatiga murata guo my friend oriko sweetie Mama Simba ndukamutige ndukamutige tondu ni arabatara therapy ndwari mucamanio nawe wameta podium mundu maruga guku ngenda-ini ni arabatara therapy na nituthia nake kuo nituthia nake fasting nituthia mlima nake ndukamutige nitugucoka kuo ndukamutige ndiarare ngucia tari ta mucamanio kuria Thika akinya kuria Thika ri aranyitwo ni karoho keho arakorire background ni sifunete ndiaga contaminated aranyitwo ni karoho keho karamuingirire arambia kwanirira kana akorwo ina kiri muhande ngano we don't know acha ndahadago acha for sure wanganyitirwo ni ngomo nge no ndahadago ngano no she doesn't horo ni wama areka ate ni igwite aya anyita microphone ri arahandia tare mubira aratangatha kana tare MC Mama Simba kiguruma wamatangi anatoroka Mama Simba kiguruma wamatangi anatoroka wamatangi anatoroka nikaoga igwe goma igwe goma ndio hako kama matangi kanaona Mama Simba kanatoroka kanaona Mama Simba kama sorry kanaona Mama Sifuna Mama Simba na kanatoroka Mama Sifuna kama matangi kaona Mama Sifuna Mama Simba kanatoroka ndio hako nikaoga mimi ndio ninakuingilia huku mimi ndio gavana igwe no yora yugira igwe kabodoke crowd ndakauga igwe goma arabidirwa gucomoka haria iguru mene pie wake na borithi ciake koguthukio ngari-ini ngweciria hana pie umwe wake hau magĩteng'erio ngari-ini arona wigi nĩ ĩramugia na nĩ ya goro ngĩtiria mũrĩhagĩrwo hamwe na bagi no nginya korwo wigi ĩyo nĩ ya 800 pie arona nĩ egũthiĩ acomora araikia mũhuko agũthũka ngari-ini
Ndukamutiga mugithie. Igwe kama. Amasimba nituingire basi nituthia mahoya. Ndukamutige. Eciria ngoma ni aramenya niturenda kuingira mahoya. Arakiri na uru kana no ukiyaririria arakiaragiriria. Gweciria kiria arabangite kuga ri. Kiratharuka aneo microphone. Kindu kiria kiratigarire kanua-ini gake ni kamatangi. Mama Simba akigia kamatangi kanatoroka. Mama Simba akiguruma kana ni ajiri kunywa manyata kana afuatire kwa manyata. No atwirire tondu wa riri. Handu arakinya akeyugiriria we mwene akaigatia igwe Shosho mukuru ari hauruge igwe kama. Aruta wigi Pie makeguthuka arona neguthie na andu aruta rikia muhuko uguo na ndikoyohereirwo na raini kare wa Lakeside. Hara nikoraini ndugu. Yes, rugo kego ikairio guo. Tuguthi mahoya. Turabatara guthie. Mabatara muthie. Mutika mutige. Tuguthie. Na mugithie ri, mutigatige nginya kiria. We ngatheti omuthi rauga ati goons ni makomete na IG. Okay. Goons in bed with IG. Mutika matige du kana guni mugukua kana IG. IG to murata guo nake. Ngai. Akiri kiwa munyora maratindire kuira. Gatheti yada. Ati goons in bed with IG. Gatheti top itago ndu. Headline. Erauga goons kio mataranyitwo. Aya. Ati ni mathiete already. Now. Na IG. Na ni murata guo. Ndukimwaririe. Na rigeji marauga makinya kuo araumeire ga thutha. No thuthuria wekwo ndaraumira ga thutha. Ungiingira ofisi yake ri ni kuri handu andikitwo washroom ni kioro. No kioro kiu no kio njira yaku manja hindi ria gwathuka. Urire kioro umira kana thutha. Rigeji maramboeka marauma bara. Maramwetereire. Kwanza tohoro no oijio ne murata wakwa ri. Ohoro tore wa kanitha uthaya na umete Nyerere. No akitigia trist agekandikwo mabuku-ini ri. Akerwo ni agitikire action over that one. Kuri uthaya. At least. Yes. Nduda na maririria nikio mararehe thina. Na ndanenda kuigwa. Ndi kumaririria ni wira wake. Is the back stops with him. Na kiria rigeji wa munyora maretha na group yothe maretha ri. Maretha okihoto. Kia maundu maria mekekire kuu. Mundu araurwo rithathi gitengera. Imagine. Yes. Uyo nio kiria maretha. Uyo nio haki iria maretha itendeke. Ajikanja no wega tondu mwega umana mucie na ndagutura office-ini na akainoka kou kwao akainoka Nyandarua. East West office the best. Home is the best. Ni ajiririe na justice ya andu akou kwao. Agiuka guteithia guku. Yes. Ni ndakeigua arata kwanga ni magumirwo no tuma problem. Ni urabatara riri. Murabatara kumariria ndukana matige rucio. Ugo ni 6 am. 6:45.
maingire matanaingira ni maingire wenyerekie matanaingira maundu mangĩ mangĩ tuoherwo mehia maitu tondu ona maria matunetaga karako Ngai nĩegũtuohera Ngai nĩegũtuohera ehe rĩu tũikarĩte ũguo rĩu tũgeciria mũndũ nĩmahora kumbe rĩu nake wa mũnyoro uma ndaraumire atarĩ mũndũ mũkenu aya maraumaga marathiĩ ũguo makĩaragĩria andũ Ngai arera arĩa mareugithia atĩ nĩmekuma atĩ gĩtĩ kĩa DP kĩaneanwo aramera kirai mũriuza roho zenyu you sold your souls arauga na gĩtĩ kĩu mũndũ ũcio moigatire atĩ moigatire mũndũ warĩ mũcagũre nĩ andũ DP warĩ mũcagũre nĩ andũ mũkĩrehe robot mũkĩrehe robot ĩragwo ĩke ũrĩa negeka ekerwo rua ambia kwira andu macokagira yesa uge yesa atru robot ekerwo chukua maharagwe yesa daraka todo Yes, sir. mwagia watu atona mongerio kia onginya gikuna mubi wera one time ate we noe wahotaga kuregana na munene wa bururi mukimweheria yes mukirehe robot oh my ciugo cia kanua gake mukimurehera robot yerwo undu igeka aragwa his own words muge yesa ringi muge na hinya muge yesa na muge na hinya chukua maharagwe Yes, sir.